Hello dalok bahai tang bai kha kaham tang pai na hai phai tinin video ko nong no lam so go hege phai tung tini sai malang India bai je Sri Lanka ni ODI series tam ong nai bo pilya na ti ong khonai bo bahai je ka thong tang nai bo pilya rong drop khai tang chung tin obidin ting ti joto sai malai pai nai em ne ka nok sai ma na India rak T20 o Sri Lanka na pura ma khal la sima sincha ke hadiri ru khana tan sai ma no tabo hege jara sob ke ODI bang tawisha last match sisa khainan jara sok pai kha India versus Sri Lanka ni ODI match thongjanai 2 August mane ke tini ni 2:30 thongjanai ta abu jaga thongjanai ke Sri Lanka je Colombo parama desai a ground thongtang nai ta T20 ro to bahur thongna chutan chaima na 7:30 honi 7:30 thongja go tai ODI ni tabo time selai jaga thaka tabo ke ODI jangjang nai ta 2:30 tak ni hoite jangjang sinai ta tai ODI match ni kok than thake India ga jakpan paina ni o jaga bo try khai nai ta India ra chungtak na India pura mar ke practice khai tong ta tang mar ke Colombo je ar pradesh ma do thongna ba mar ke practice khai tong go Rohit Sharma Virat Kohli KL Rahul Shreyas Iyer brok bumna sung markin practice khai tangman chung no mano hingke to yang Sri Lankan kok san khana chutan chaiman bok T20 o masung marke latima chija ka hadiri jangman a jaga marken mansuna sabai jangman brok o jaga jekhbano comeback khai nanya jekhmrang mansun bas brok mansun mana basi runa nanya ta I ODI match review playing 11 phai changnai head to head record match win prediction chung joto saimala ni tinin o bidun bising toi ta hingke bo player thungnai te bo player drop khai jangnai ubno nong nang pura sapai ni ta han bagor video no pura full ke naji channel subscribe khaji video no like riti tai share khanya tapok ang sai ma nok belai no kha ka ham nok subscribe khai kana hanai nok subscribe khai riwa nok belai khe no kha ka ham ta tai ko record botong Rohit Sharma Virat Kohli jefar bro kuni ODI match thong de Sri Lanka bai thong pura bro wise punch India rak match haria khota o match thong janai je Colombo ni ar pradesh ground no thong janai chutan chaima no tai jong ar pradesh ground ni kok san last Virat Kohli paskan match thongman ja jaga o 4 bar bo century khaijak poila ke 128 un 131 un 110 122 last 12 run tai India last match ke a jaga on Asia Cup nok nogin ma khana India rak 50 run bang allocate out khaipe ka Sri Lanka no jeu Asia Cup 50 man Asia Cup ong pura India a jaga 10 ke be match pai thang nok juton nai ma khana juton nogi ma khana juton nok khana je Asia Cup thang Asia Cup 50 man Asia Cup Mohammad Siraj busung marke ukin nak nok nogi ma khana phai ke jung ta ar pradesh ground kok salgin a ground total man ke match thungja khata 135 na match thungta 135 match thungja ka je first बैटिंग खंजर बरोक पाई होता 79 बार जे सेकंड बैटिंग खंजर बरोक पायो 56 बार ता आ ग्राउंड नि एवरेज स्कोर सुंगनाय थके 242 रन ताई हाईएस्ट स्कोर सान थके 9 थके 375 रन मान खाब इंडिया रंग खाइमानी ताई आ ग्राउंड नि जतन चाहिँ रन कम सुंगनाय थके 50 रन 50 रन अब श्रीलंका रंग खाइ थांना एशिया कप नंग नुइ मखन इंडिया रो 50 रन खाइमाउ फाइके जुं ताउ खाइमालनि इंडिया वर्सेस श्रीलंका नि ओडीआई मैच हेड टू हेड रेकॉर्ड chung साइमल इंडिया बाय जे श्रीलंका नि मैच टोटल नखा 160 बार आ जगह इंडिया रो पाइका 99 बार ते श्रीलंका रो पाइका 57 बार 11 बार नो रेजल्ट अंका तै एक बार का टाई अंका ता फाइके जों ताबु साइमल बो प्लेयर न मुथुं जांगनाय प्लेइंग 11 भाई जात उबो जों फादि ताबु साइमल नै फा पहिला खो जों इंडिया न साइमल नै दो पहिला न रोहित शर्मा कैप्टन विराट कोहली सुमन गिल श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत केएल राहुल शिवम दुबे एबाखबा वाशिंगटन सन्दर मुथुं जांगनाय अक्षर पटेल कुलदीप यादव अर्शदीप सिंह मोहम्मद सिराज हर्षित राणा एबा रियान पार्क न मुथुं इमानो ताब जों हाइ जदि न जों श्रीलंका नि औ नाय थाखबा नि प्लेइंग 11 नाय थाख नंग नंबर 1 नंगनाय पाथम निशान का सेकंड नंबर दं एफ फर्नांडो नंबर 3 दं कुशल मेंडी नंबर 4 दं सामार विक्रम नंबर 5 दं सी असलंका नंबर 6 दं जन्नत नंबर 6 दं वानंदो हसरंगा नंबर 8 दं बरं आसिस्टेंट मुफर मुथुमान अंखो वाला गिन फर मुथुमानो नंबर 9 का महेश ठिकचना नंबर 10 का मथिसा पाथिराना नंबर 11 का दलसन मधुसंग का बन मुथुंग मानता हिंगे जों ताउ दुइटा टीम नि प्लेइंग 11 नायखन दुइटा टीम पर स्ट्रॉंग बैलेंस हेके मा तंग हेदिबा ओ जागा खां मैच विन प्रेडिक्शन न थकां ओ जागा पहिला ओडीआई मैच को इंडिया रंग ओ पाइथां हेकां मा तंगता नक के बाहे के मा तंग सा पाइना हेके मा न तल कमेन्ट खाइ सादि ताइ थांगा सिगां के भिडियो न लागिर खना आं साइमान नक बेलेके खा का हाब नक भिडियो न लागिर खना ताइ चैनल सब्सक्राइब खाइ कना खाय को के एबा पौगिफान तंग खना के सब्सक्राइब खाइना ताउ बिसिङै न ताइ सब्सक्राइब खाइ ओ बेल खुरै जते घंटा खुरै आरो टैंक के सिनिया रिता तान बाखिनो जों जेफोर आईपीएल ताइ जे कोनो क्रिकेट न्यूज जों भिडियो अपलोड खाइफोर जितान से पहिला नंग माना बगै तां बिसिङै सब्सक्राइब खाइना दि।